Het na bel Kuki channel THUSOH LAHKHOM ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon THUSOH LAHKHOM hu anangai khom kit ta hote Juni October ni sim som la ko ni kho a gamsung THUSOH LAHKHOM ho October ni sim som la get ni kho a Vaiphei People's Council in as Auckland ho a Special Assembly 2024 ananei now tokima in press release ananei uve Press release in Asaina Assembly in VPC Constitution velvet na nading Vaiphei Mothers Association 2 Vaiphei Women Association na Aheloute chole VPC Flag Cabinet in approve anabol 2 Assembly in apamdan atalang uve THUSOH in asai bena Assembly achun palaimi zagup le assembly lisagi vel anapangzawin delegates ho akon lungyal sai khom na ningzin Vaiphei malam din mun din thua mipi dei sa na velha na omtolhan in dei zokilhan na din sa na neizun 100 la 10% in jomi a danding pa sa ova chule 90% in Vaiphei chu achanga dingta hantia dei sa utolhan a mi tamzo deidan in azo dungzuiza Zomi nomenclature akisoong tading u ahidan atalang e chole mabana Vaiphei People Council VPC General Headquarter head na lova Vaiphei nam thu a koi man THUSOH abol ta allowing inzong pondo na ananei na ban a hitabang bol chu amle VPC Vaihom na mu sin na kisang ding nam pin themo achanding ahi ati Ngay num la day lo ta THUSOH khana October ni sim som la sagi kak chingmuna an chilha Meitei te gol nu mera hau changba 2024 langsai thongna aman nawa Kuki hello Manipur thinghang mi hon pan nala oven hi hinla pha kha kha la nampi lunglai sunazing a umjing na chunga zan ke mancha na kom ho pula palam tholai zin amin ke hello thubul ho apang kom pasal khatin tu zan ka kiwan naw ka ki chainaw nampon hi tu a ke mahanjang ka kiwan na hi kom nampon hi Kuki ten chuding ai guzing uve Kuki ten achulha gut unam van hi kom tribe ho a hi tinjong kizom in anasam in a hi hitabang kiloi tha na hi nampi dinga luhan le za cha ta khat chu a hi geldo thai khat chu main symptom 2024 zawa ke pat Meitei ten phai sunga kun annacham unam pon ho jeng jumla za chan hello wa kisil uwa social media la adung ho pova Meitei nam pon a hi tia akisil le le on hi alang khana geldi in komte hi nam hlom a hi naw chunga muntina ki the thang hi seun am hodinga galmi te hoto kinei le cheng khom hoding a hinna thei pen chu alu thol na ding u ki venu teilo lamdang kit lo chu a hi Kuki tamnal a cheng hon a hi naw di ta akitu da nu paule mun tin gam tin zat tamla a cheng hoding a damle bitna poimo kit chu a hi hinna thei the ki holwa a khosa u chu phamo pon Kuki kiti min pana zo thangle tol tol ho be na ki nei kiti hi luthol na ding ki hol na ki helovin Kuki nam pumpi ki nui sinele tol tol ho be na hi ti hi apau do theizo simpu na chu a hinle so cha na ding lampi ki hol hi ta uzong le Kuki kiti thua hin amu u ke dale ti hi mi pi ki holi na a hezing e October ni sim som la ge ni ho singka lam ni dan thumle minute som thumvel in Jiri kalina galvenga Blooming Flower Foundation School chu Meitei mi phalo ter an halhata win a hi het thei khat chu hichi score hi Benjamin sakom in abol a hi THUSOH to keman in Kuki Jiri tamanglong le Node district in demna THUSOH anese demna THUSOH in asaina a kumzabi somni lakhat khang sunga ding a thimjil na in khat chunga su sit halha na kinei hi gamsa tabang chuan na hin chole crime against humanity hi zong ati thimjil namun hi jil namun pi khat hi na ban a jirbam gamkai sunga khangtha te semdo na ding a mun pi khat hi dan THUSOH bol hon a het ding overlom ta hi ati Kuki nammi ten abui piu thimjil namun a hi ja halha a ki nei hin simlai zo se dinga wangsit na len ta hin hlut ding dan jong ata alang uven hi chule district Vaihom ten jirbam khopia Kuki te hin khu thilla lo a hu bi zo lo naw chunga do na len ta jong anei uve October ni sim som la ge ni hun Hmar village volunteers parzole jirbam district mina
Press release anabol nawa October ni simsom na gate 2024 nilhangkai masanga Meitei mipi police IRB le Central Force Housing ahinuko u akiin ule Barak circle adalhah nading event gi na khauta ananay tave. Press release in asayna achi samay ni simtum 2023 ni ko a buina hung kipanakon chamlabit na daysa nazalin tipmin ang kiume. Hilla Meitei ten kihallha hinay masawin may ni sim lile nga 2023 ni ko akon rani veng le veng nom pusunga anahal pan ove. Hiti chun anahal chai ove. Hilla ahung lung ding galato gu akihet zile government agencies le Assam referral som panla na wangin cham na umdo na ding day sa anan anaki umtim e. Sarak sin kita na tua kwaita hizong kihalawa akilungdon laisin apula anan vengnom ko akon lalyong mang anapuy mang untu chanin along numu ahitapu ati. Hiti ho chan gezin gamkai sunga ipilampi hizong le cham na umdo na ding lampi ake vezing na laise. Hinla hitabang THUSOH no inzong kalinagar akon namite nela cha ding ho kisan meza halhan kusunga inle ho in kisan cham na anay kinove. Hichana zong kicha lovin mulzor ko akon lolo mi khat zong lungsit na bezin anamawo ve ati hiti ho chan inzong ngai kham na akinai tawzing na laizin a hi Hilla October ni simsom na gate 2024 zingka lamnidan thumlemni somthum vel in koiman zong alo talo school maizin ana halvam ofe hichan in avat sa chu Meitei ten gamkai sunga iti chanin chamla bitna adai povin achalo naw hi zangkeza eki chawnaw ahita azin mo themin kiveta ponte ati naw bana October ni simsom la gate nilhangkai masanga ahin ho uaki inule zeribam lamzona Meitei mipi IRB chule Central Force Housing say injong Barak circle adalhah akitol do nading vin phat bit na pitawin ahi akisay phat kala thilhung so hozo se chunga ama man themo akipo ding ahi zong ative October ni simsom la group 2024 ni khon Committee on Tribal Unity makainan Sadar Hilsunga Sahilka Kuki impilam kai chengzaunan Phailangmul area house zo sele humite zo si public meeting kaitharmanbi community hormona annaizun anuiza ho chenghi kilungto te in kilulna anai tave akhanna ningkum 3rd May 2023 gal hong kipana kon a Phailangmul area a Kuki zo chate hosom ngala thum umla hosom hambawin gamhu nadinga athal azung neilago wa apan la hi phamo akisalhe zingin tutolhan in ho sala kumite tu changeza gamhu nadinga pan lalowa district choma zam do ho chengle October ni simsom lagup ni ko a public meeting a zawdinga ki kauna na asa lowa hung panglo ho sala committee ho angol hungding October ni simsom ni lekhat 2024 masanga COTU head office muna report ang kipi su keding u izimtia ni khole phar ki pisunga zinga zong na asa lo omle nagamle na lo na nei zawsiu nampi gamle lo hiding a hitai 10 October ni simsom la group 2024 ni khon nampi mina declare about tave ani na a Phailangmul area core committee pako in KZVV ding a kitip na anaisa alhando ahiwanga panlatalo ho zosi ahonglung ding October ni simsom ni 2024 masanga pako defense committee ko ma hung ki report so keding vin thula na anai uve izem ta phat kitip sunga hung ki report lo kha le gamsunga na theita loading u ahitai ati athum na a Phailangmul area mi pite ko hizongle ama changwala government akona permanent housing scheme buipizo se agang thailama anga ding event thupi anaizun koitabang thupi na asa lo ama chamta a chonte te akimat dole nampi dawa kilading imazo se aman mo akipo ding hitin kilol na anaive Duni ko avanoi THUSOH phabap headline cho Ukraine ten separate gamsung sa solam kaiza kupens ko ako mi pisanga simho chu tho do na anai ta ve Kharkiv gamkaya kupens ko hi rel nga munpi khat chu ahin Russia ten lama salama kon hata bam hi kumna hinezing u ehitai chule khupi sunga kon kilometers nai chat Russia sapai ten ahin pha over khupi sung hi hata pumpi len ho a alonjing u ahi
South Korean tugu LAHKHOM National Intelligence Service hon North Korea tian Russian galbo kithopinan North Korean Special Operation Forces sapai sang somna sang ni warchu Russia gama anatha lu tave ati hiti sapai ho chu Russian Navy konglin ho mangcha a Russian kongkai mun Vladivostok muna October nisim ge na pat somna thum sunga anatha lu uvin asai uve October nisim somnile ni akon somnile lichan a chilhading 16 China BRICS Summit ti azong kehe Brazil Russia India China le South African gamho summit a hi Indian Prime Minister Narendra Modi le Chinese President Xi Jinping jong pan ala alhanding a hi kin gon hi Russia gamsung kayan khupi a chilhading a hin kin gona kauna hi Russian President Vladimir Putin in asom a hi Germany Chancellor Olaf Scholz in Israel tin Hamas lamkai jaja simwal athazo utokilhon'in maban na Israel le Palestine ki ka ahim khamna ahu umdo wading dan akinep na phongdo e he thei khat chothal se ni kho a jaja simwar chu rafa mona anakithadan IDF ten anaphon do u ahin ama hi October ni simsegi 2023 ni ho a Hamas gal group bol hon Israel mi sang khatle zaniwal anathazo wapat Israel te most wanted list ana pang ahitai dunya di in THUSOH HICHAN'IN akichai tai THUSOH tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe